Maya payabak po kaya kongan amakdam karing radyo at manalbeking kaya katamo online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banalamisa para king Miyerkules ning kalimang Domingo ning Kwaresma. Iyabe tala po kaniting misa ring kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Carmelita Milet Ocampo at ing kayang familia, Linda Gadi David, St. Francis Academy, at para king kapagnasan ng Elis Medina, para king matagumping eksaminasyon ng Luigi Pile, para king kebaytan ng Florencio Pagkaliwangan Jr. at Alden Garcia, para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Reverend Father Rapison Mutuk, para king malagwanang kapaldanan Lourdes Yuzon, Carlan Bustillos, Banjo Serrano at Merly Pascual, para king kaladwan ng Reverend Father Julian Roque, Lauro Alonzo and Daisy Gatus, at ring sablang kaladwa king purgatorio. Ing kakatamo pong kapag masusyan ning banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao, ing kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yanap keka, at kang Kristong kekang anak miyubog na. Antimong metong ng balianing Diyos, abi-abi tayang iyang pangiting balalamisa, king lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Ingginuman tabiya ke kayo. At kekanti mo rin. Maya pa abak po ke kongan. Maya payabak po among. At kaya kayo man pong kakaluguran no karin ko man po kaniting kaurasan king pamakirake, kaniting banal amisa, mangitulid yun namang tanggapan, bendisyon ng Diyos, ang makaparikil makibat, king kayo doon ng balang metong kaya katamo, adwan migit lalo ng grasyang pakayap, ban kaya katamo, munyang kapaldanan. At pamikatago niya iti, man kasapat ng panahon, ban itang dapat kaya katamong daptan. Kapatad si Siyantala rin kasalanan tamo, ba tamong karapat dapat magmasusi kariting banal misteryo. Ikang patalakad ka rin meteking king espiritu, pakaluluginu, pakalulu. Pakaluluginu, pakalulu. Ikang manatad kapatawaran, ampon kapayapan ka rin makasalanan, pakalulu, Kristo, pakalulu. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Ikang magdalang sala karing atsuking karadumduman, pakaluluginu, pakalulu. Pakaluluginu, pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paning pakalulu, pakiramdaman mo ring panalangin ding sisisi mong anak. Amani ka po kaya kaking lugod. Pagkaluban mo sanang sala rin kaya kaming kaisipan at papagbanalan din kaya kaming puso. Iti adwan mi kaya ka o Diyos, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo king kami tunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen.
Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kin libro ning propeta Daniel. Nga nang aring Nabukadnesar, Sadrak, Mesak at Abednego, tutupin king kayo bisang samba king kanakon Diyos, at kayo bisang duko king gintong estatwang pepagawa ko. Ngeni lawan yupin, kabud damdaman yu ing tigtigan daring trumpeta, plauta, lira, sitara, alpa at ding aliwapang instrumento. Duko kayo at samba king estatwa. Nung eyugawan yan, agad-agad kayong miyugse king mapaling orno. Isipan nyo galang king atin pang aliwang Diyos ang makaligtas kaya kayo. Ngarang mekibat di Sadrak, Mesak at Abednego. Makamalaari, mipagnasan ing ingatan ing sarili mi. Nung ing Diyos sa kaya kaming susuywan, agyuna ing iligtas na kami king mapaling orno at king upayayo, kanita gawana. Agyang nagawa nita, asahan nyo, makamalaari, king samba king kaya kayong Diyos, at kami duko king gintong estatwang kaya kayong pepagawa. Kanita mi kapali buntok in Nabukadnesar, at melareya lupa king muana kari Sadrak, Mesak at Abednego. Inya inutos na karing tawa na, king ipali reng 7 kapali kesa king sadya, at inutos na laring masikandili karing sundalos na, ing igapos dala ring 3 lalaki, at yugsera la king mapaling orno. Kabudabud mi palundagyay Nabukadnesar king pangapamulala na, nga nang mengutang karing pamuntok. Talawari ginapos deting 3 lalaki at inugse king mikakalukong orno. Mekibat la, ginapos tala makamalaari. Nung makanyan, nga naning ari, o ba't manakit kong 4 alalaking lakad-lakad king libutad ni ngapi. Ela makagapos, at king panakit ko, ela man nananubalang at balamo, anak dering Diyos ing 4 alalaki. Nga naning ari, puryan niya ing Diyos dari Sadrak, Mesak at Abednego. Tinubod nening Diyos da ing anghel na, at linigtas na la reting 3 lalaki asusuyo at manalig king Diyos. Era la pemintuan ding utos ko, at teyara ing bera kesa kisumuyo la, at samba king nino pamang Diyos, subali mo ing karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka o Ginoo, ing Diyos ding makatwami. Karapat dapat da kang parangalan king alang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo. Karapat dapat yung parangalan ngeni at king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka king banal at maligaya mong tuknangan. Karapat dapat kang purian at parangalan king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka, ika ang makaluklok matas king tronong ari. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Purian da ka, ika nga tsuking meto sikluban. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ligaya at kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligaya at kapurian keka, ligaya at kapurian keka. Ing Ginoo mantabi kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa ay ba't king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ito, sinabi ng Yesus karing Hudyong meniwala kayo, nung tuparan yu ing tuturo ko, tunay kayo ping alagad ko, at abalo yu ing katutuan at gawa na kayong malaya ning katutuan. Peki badda kang Yesus, lahi na keng Abraham at kapilan man eke pamayipos kaya numan, makanano mong asabing maging malaya kami. Meki bat siya Yesus karela, ing katutuan sabihan ko kaya kayo, ing balang mikakasala, ipos nening kasalanan, eya manatiling alipan king pibale-bale kapilan man, dapat manatiling anak kapilan man. Nunging anak gawa na kayong malaya, tunay pinmalaya kayo, balo ko king lahi na kayong Abraham, makanyan man, buriyo kong paten, uling alang lugaling tuturo ko kaling puso yung. Sasabihan ko, ing ikit ko king kanakong iba, dapat daraptan yung kaya kayong dimdam, king kaya kayong tata. Peki bada kang Yesus, y Abraham, yung tatang mi, nga ng Yesus karela, nung anak na kayong Abraham, dapat yung saing dapat ng Abraham, dapat ngayon iburiyo kong paten, akong taong manyabi kaya kayo king katutuan, adimdam ko king Diyos, anti kanya ning dapat ng Abraham, ing daraptan yu, kalupanan ning daraptana, ning sarili yung tata. Peki bada kang Yesus, eke anak king luwal, atin keng meto nga tata, ing Diyos. Ganang Yesus karela, nung ing Diyos, yung kaya kayong tata, sukat ing luguran nyo ko, uling dinatang kong menibat king Diyos, ako dinatang king sarili kong kaburian, nunaya, ing mitubod kanako. Ing mayap ng balita, ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Atin niya kayang karanasan ng balang metong na may amuyot, na misan ay aldo ating akasabi, at kay ba't bala mo may sales talk tamo, kalupa mo king anyang magpark ko king SM Pampanga, ating kapark ko, kat tipa ko king kotse, ating dinapit ka na ako, datang maglinis saken, mag-offer la, linisan ding saken, balo ko ning style de, potang kalako, siyempre, bayaran hitang pangalinis ni saken, pero atin lang i-offer, itang ginamit ng paglinis. Although niyang tauli kong aranasan ini, na in-offer itang paglinis. Ita namong pangalinis ng saken, yan namong bayaran ko. Pero ning kay, ma-sales stock, maamuyot, ng alang planong sali, saluan ming meto nga bage, uling bala mo, makumbinsita mo, patanguda ka tamo. Yan mo naman may kading kwento, anyang lungub ko king assumption, talagang mag-enroll ko kanita in kanakong kursong kinwa, anyang mag-entrance exam ko, AB. Tabalot, AB English pa mo yung apili ko kanita. Anyang mag-enroll ko mismo ngaldo, akit kayong kakalaguran. Asalubong ke, anyang abal na mag-enroll ko, ay nga na, o ka pa mag-eduk nga, no? In demand na rin lalaki kayong eduk. May amuyot ko. Imbes na mag-enroll kong AB, kumakong major in English, mag-apply ko, mag-enroll kong College of Education. At may amuyot ko kalupa na mag-major sanang RE. Nung minsan, ating bagay na ito, alamang kaplano-plano, potang may kumbinsita mo, may amuyot, mga patukita mo, karetang manamuyot kaya katamo. Di nga doon pamamasa, makanyang talang lawin, ating manamuyot. King mumunang pamamasa, king kwento karining atlong mikakapatad, king libro ng Propeta Daniel, o Reneri Sadrach, Mesach at Abednego, amuyutan ng ari Nebukadnasar, nga nang sinabi, Sadrach, Mesach at Abednego, tutupin king ekay bisang samba king kanakong Diyos, at ekay bisang duko king gintong estatwang pepagawa ko. Ngayon itawen yupin, kabud, damdaman yung tigtigan daring trompeta, plauta, lira, asitara, alpa at ding aliwapang instrumento, doko kayo at sambaking estatwa. Nung gawan yan, agad-agad na kayong yugseking mapading orno, isipan nyo galangking atin pangadiwang Diyos, makaligtas kaya kayo. Ating threat, gustong elameya muyot tening at nung may kakapatad, manaying mapading orno, may parusan lang kamatayan. Pero yung masanting mo karisadak, Mesach at Abednego, may natili lang tapat king Diyos.
Makamalari, mi pagnasa ng ingatan ng sarili mi, nung ing Diyos sa kaya kaming susiwan, agyo nang iligtas na kami king mapading orno at king upayayo, kanita gawana. Agyang enagawan ito, asahan yo, makamalari, king eke samba, king kaya kayong Diyos, at kami duko, king gintong estatwang kaya kayong pepagawa. King metong abanda o ininggino, balo na naman king sariling balen na, alang propetang may parangalan king sariling balen. Pero mapansin kayo ning kwento ng Ebanghelyo, king pamuklat, adake masasabi o mababanggit, king panahon ita, sinabi ng Jesus karing Hudyong meniwala kayo. Atin meng niwalang Hudyo, king Gino. At kening pamisabi ra, antino mong amuyutan ng ginure ning Hudyong meniwala kayo. O nga nang sinabi, nung tuparan yung tuturo ko, tunay kayo ping alagad ko. At abado yung katutuan at gawa na kayong malaya ning katutuan. Pero imasanding siguring ikutang naning sangkano, ba't amuyutan niya yung metong ataw, king metong abage. Halimbawa, yaring Nebukadnesar. O ba't pilit nung amuyutan din at nung mikakapatad na gulutan di, ining kanilang pamanyalig king Diyos at kening kayang Diyos-Diyosan, kaya kanitila samba. Ikwano pang matakutan na payugsen o king mapading orno at totoo at titwana na, yung kayang sinabi, uling anyang ayamuyot din ng atlong mikakapatad, inyawad na ka rin kayang sundados, inutos na, ing patawan de at ipadi rin 7 kapadi kay saking sadya. Uling din ng atlong mikakapatad, meniwala kaya. Tinadida rin ng atlong mikakapatad, pero niyang yugsedo, kilub ning ornong mapadi, magtakaya yung ari, o ba't manakit siyang talatalakad, 4 katao, kilub ning orno, wari, talawari ginapos dating at nung nanakit, inugseking mikakalukong orno, nga nang ming pamulala, ning aring Nebukadnesar, at miyangutang karing pamuntok. Karagulabage, paganakanan ng kwento ding at nung mikakapatad, Sadrak, Mesak at Abednego, mipakayap tat mipala, ustong ting Diyos, meniwala. Nyami ka yan mo naman ng pamagkapilit ng Ginoo. Nga kupin, man mi parangalan king sariling balen ing metong of feto, pero meninto niya pamuring pamigatago ng ginuban kaniti, kaniting Hudyong meniwala kayo, ingakwanong ayamuyot, maniwala kayo. Uling kabud kaya meniwala, sigurado nang mipakayap at mipala. King pamanamuyot, buri ng sabyan, sapat na ing metong ataw gagawa ng metong abage. Pero sana, sabi ko, pinanong sangkanot, amuyutan may metong ataw, ing Ginoo niya, inamuyot no ring ariwang maniwala kayo, banking banantaw, ditang dapat, akwarang daptan. Lalto na isapat na gawan tamo itang dapat, maragula baging makaya muyot tamot at ning aliwa, agawara naman nung naning dapat. Nga makanya nakatamong agatan iting kapag masusyan, aliwa, sukat amuyutan, baning dapat, akwang daptan. Yan mo kalupang nga rin Nebukadnesar, amuyutan na rin at lumikakapatad, bansang baking kayang Diyos-Diyosan, pero akong binsi, uling din at lumikakapatad, kaburian ng itang dapat yung karirang daptan. Iti pa mo rin dapat maging batayanan, itang potang ating manamuyot kaya katamo. Nung yan naman dapat, katamo pabos ng mayamuyot tamo, o mga patuki, kaya tang nanon pa mga bagay, i-oferda o pagawa kaya katamo. Maging maingat mo, at magkapilit, nung mayap naman yung panagkatda kaya katamo, o ba't mo etamo tuki, o ba't mo etamo makumbinsi, aban itang dapat kaya katang daptan, pabustan tamon ding aliwa, akwada katang amuyutan, at itamo man sana, akwa talang amuyutan ding aliwa, ban kanito, itang dapat, karela mo namang daptan. Kaniting misa ganakantala rin tao, may kaya muyot kaya katamo. May kad kawangin suking biyanting pari, dakal no may kading tao, may kaya muyot ka na ako. Pero partikular gaganakan ko laring mapilan, kalupa mo itang pamagkanta ko keng misa, ako pa man kasi pari kanito, ayamuyot na akong ni Mango Bia Father Anscar Chupungko,
uli na muling tegunan kay itang 2-week seminar karin king Malay-Balay Bukid non. At kabudapan sinan kong Aldoldo, ang mapilan kami muking grupo, andat pagmisa na kami, magkantay, Father Chupungko, at misa na Yaldo Kitnanke, at ini madalas kong ikwento, po ta kasi ring ariwa magtakalaw, ba't magkanta ko keng pamagmisa ko, ini mabala mo in a way, may yamuyot ko kang Father Ansgar Chupungko, uling peparanas na kanako niyang seminaristakot, pilan na palang bulan kanito, may ordinan na akong diakono at pilan muring bulan, kaya tang mismong banwang 1997, may ordinan na akong pari. At anyang king pamagmisa ko, madalas kasi din misa kantada, kaya tang Thanksgiving Mass na rin bayong pari, po tang mga kaiba ng ordinasyon. Pero ako, may sustain, manibat kanitang gangyeni, magkanta ko keng kakong misa. At balik-balikan ko, ayamuyot na akong Father Ansgar Chupungko. Kaya tang panahon na 2 weeks seminar, tegunan ko, Aldoldo Misa, ang yang pilan kami mo magkantayo keng misa at niyang kutnan kaya yung dahilan, no? Yung kasangkanan binyan, no? Kasi buri kong paramdam kaya kayo nga, special kayo, anya pagkantara kayo. Kita siguro dela keng niyang panahon na mayor dinan ko at king anakong biyanting pari, pekikwanan kong magkanta keng misa. At inyatang misa na pamigatagon, ko talaga migkanta uling memwa ko. At yung nita katedral, dining charismatic. At ako na ganaka nung nanay, keringwan ko na nung nanay itang sangkan, pero atandanan ko itang first time at baka kanita mo Kasi ning kayang yang simbambing po, payo na ako, magkanta ko pa rin nung talagang ako naagyo, magkanta. Pero ita, uling memwa ako. Sabi ko, makanano ko magkanta ako. Nung memwa ko nga ako karelo. Pero pigmisa na pa rin naman kanita Pero iting kasangkanan. At karining mapilan kong gagawan keng estilo king pamagmisa. Siguro niyang panahon na siminarista ko, yung mga biya Father Marlon ko na maging paris mo naman San Matias, noon ko ngayon makadestino. Karitang mapilang style, kaya itang pamag-insenso. Nung lalawen ko itang style ng pamag-insenso, nung ako magkamali, kaya ako iba't yung balamong pekyapusan ko. At maragula bagay yang itang putang magmisa king mete, kukuang stipend, iba't kaya naman ita kang apong Marlon kunanan, pero balo ko niyang panahon na masakit yun, putang magmisa yung mete, kukuha niya. Kasi sabi na kanako, Ron, kasi nakal na ako panulong sa salwan, kanyapin ko kunay itang stipend keng misang mete. Pero niyang miras ko king San Matias, kaya pa rin ko ng personal itang stipend, keng misang mete, pero nung talagang alala, nakaman ko mga stipend. Pero nung atin ng babi, ka na ako. Gamitan miyang para kuryente ng parokya. Pero itang babalikan kaya itang kwento, o ba't ako kukang mas stipend keng mete, uning anyang seminarista ko, ikit ko kang apong Marlon, itang makanitang kukwa keng stipend keng bisang mete. At ikwa kong dela, ang ganin niyang maging pari ko. Lalto ating tao makayamuyot kaya katamo. Nang kayang yang simple mong bagay. O tang maniltilan ko, emuket sa ping bibili ko, diriran kaya pang kalamansi po pang dita katoyo. Ita impluensya ng apo ko, imanang tatang yapong delang. Nanong bagay itang may, mo, ayamuyot na katamo rin yung taong deti at yung banang tao di, of course, itang punto ko, itang dapat yung daptan Yabi talaga yung misa, uling may impluensya tamo, ayamuyot na katamo, karing may labasang panahon. Pero pangadi tamo mo naman king balang metro na sana itamo mo natin tamong ayamuyot, aking pamilya, karing kayabe, king obra, o karing kakaluguran, karagula bagay, ing mayamuyot tamo, uling agawa tayo tan dapat, o kimetong abando, akwa talang amuyutan ding adiwa, ban itang dapat karelang daptan. Maging maingat mo, kasi ating pamigatagon, poto, king pamanamuyot daring adiwa kaya katamo, naman pala making kaburyaning Diyos, itang kaya katamong daptan, king banang tawli, gustong ding adiwa, ikwada katamong inamuyutan, o itamo man amuyutan na ring adiwa, pero itang dapat, naman pala akwang daptan. Darakang lahat rin yung kwento. Metong kasing kwento niyang high school ko siyempre, balutan naman yung Beking High School. Yung kaya binitang, lalo na po, tangang malapit ng mayari, luluwal, kaya bela rin barkada.
Kita kasi minsan Eldo, may papanagkat kami. Uning-ining kaluguran mi metong inutos de. Deni kasing kamag-anak no, sasabong lo. Ngayon inutos de muntaking Angeles. Detang pepayap sang Ebon, Texas. Pepayap sa dalaking Angeles. Ngayon ining kaklase mi, agkat na kaming tuki munta Angeles. O mi panagkat, karasmi ka rin, ela pamiyap sa retang Ebon. Retang Ebon, Texas. Ngayon yung milyari, maglakad-lakad kepa, mga arter. Punta ka rin ng sine, lawen mila na makapalabas. Unang magtaka ko niyang miras kami kitang pamaglakad mi. Balay-balay no retang apuntalan mi. At kaya ba't ating kaming kayabe, atin lang peki sabihan, kaya ba't mi balik na? O kini tanam mo nga, unang duda na ako, sabi ko, ako komportable. O sabi ko ka rin kaklase, karin kakaluguran, sige nga ako, nung studio, ikay na mo, pero ako muli na ako mo ako. Kasi may takutan ko. Ating kasing oras din, yung kabarkada po, ang damdaman ng magkwento. Ay, dinalan pa niya kayang sa buko, ning metong. May kasakit siya pala. Iting takot ko, niyang atunugan ko na, ako naman balo, kaya pala area. King Angeles. Anyang sabihan kong numburi yung sundo, okay mo, pero ako, muli na ako mo ako. Kasi, dito pa lang kasabi na bugaw lo. Dito pa lang pintan prostitutes lo. Anyang mitakutan ko, ay nakubisan tuki ka rin kakalaguran, lepita na ako ng metong. At ingamano na, KJ ka nga, no? Killjoy ko kanong. O sabi ko, sige, nung buri yung gawan, edan ako man babawal. Pero ako muli na ako mo ako. Imilyari, na may Laos, may balik na kami mukaretang kukunan na Ebon, Texas sa Pepayapsa. Pero kaya kalingon to, niyang mumuno, isipan ko mo, gawa ko na itang dapat. Anyang ako, tuki ka rin kakalagur na ako pepayamuyot. Pero, potang babalikan kayong kwentong ini, ating ko pa rin palang pamagkulang. May patsyempo mo sigurong may laos anyang enakutuki. Pero dapat pala inggewa ko po. Peki sabihin daw, inamuyot na gawan ng nanoy itang dapat gawan. Although in a way, meging dalan mo itang yak pamanuki, era nagewa itang buridang gawan na dapat. Potang ko kwento kayo nila na karing eskwela, may lila rin deng lalaki Elaman walang ako tinuki. Pero totoo ito, maragulit ang takot at ako peboreng may payamuyot kitang bagay na gawan niya itang dapat. At ita pala yung panagkat na kikatamo ng Ebanghelyo. Kalupan na ng Ginoo, karitang hudyong may niwala kayo, pigkapilitanong amuyutan, banting banantauli, itang dapat yung karirang daptan. At yung pamailiwaning pamanawit ng Aring Nebuchadnezzar, karining atlong may kakapatad, Shadrach, Meshach at Abednego, burinong amuyutan, banting Diyos painggulutan niya, at ing kayang Diyos-Diyosan, yung karirang samban. Salamat din ng atlong may kakapatad, meging matibing kapanaligan na king Diyos. Miniwalala na inopabustan ng Diyos, miniwalala kitang grasyang ipagkalawin Diyos at mipakayip laking oras ng pangan kapag subukan akabyusan ng peligro at makanyan lang mipakayap at mipala uling king Diyos miniwala. Agkatanak-katanitin kapag masusyan, sana magita mo namang kasangkapan kalupan ng Ginoo. Aliwa, sukat amuyutan, baning dapat, akwang daptan. Sana ka rin kakaluguran, nakala naman ding mayamuyot. Makiramdam ka rin miyaliwa tamang programa kiniking DWBL 91.9 Bright FM, pati na kining misa, pagmasusyan kiniking radio station. At sana inding kakalaguran midyan na namang pamikatagon, amuyutan na rin aliwa, agkatan na rin kamag-anak, pamilya, kakalaguran, ban miragdagan tamo pong makiramdaman albe karing miyaliwang programa ayampang na ning kaya katamong radio station kaya Archdiocese of San Fernando, Pampanga, uring deti, makaparikilaban kanita mi pakayap tat mi pala, at king banantaw di makasawap mo naman, banitang dapat kaya katang daptan. Anya, makanyantang makibat kayo ning panagkat niting kapag masusyan,
Aliwasok at amuyutan baning dapat ako ang daptan. Agatan akong yining talakad para king panalangin ding malda. Kakaluguran, kapilanman o kapamilataning binyag, miyabiyaya kaya katamoy makapagmulalang kalam ng kasalpantayanan, manalangin taking ginuban, dagdaganay ing kaya katang dimut a kasalpantayanan, nga tamong manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Milyon-milyon la ring Kristiyano, a Kristiyano mo king lagyo. Maging tunay la sanang Kristiyano at itagulaling ing kabilugan dang biye kang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Dakal lang Kristiyanong pamuntok king yato, magsino para king katimawan. Magmalasakit la sanang munyetune kalayan, karing karelang sa sakupan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Dakal lang Kristiyano, ring ating makapanawong atol, laban karing aliwang Kristiyano, larinan dasana, ing karelang panlalawe, lalam ng sala ning ebanghelyo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Dakal laki katamu ring parating alipan ning pamikasala, mitimawa ta sana kapamilatan ning misteryo, ning kamatayan at pamanyubling mebye ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasanda, ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kakatamong talapakiramdam king radyo, at tanapanalbe king online streaming, karing miyaya liwang programa ning kakatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Iyuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang katimawan. Impaing katutuan adilaning anak mo kete king yato, itimawa na kaya sa karing kekeng kasalanan, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalit tamo po para king pabagsadya karing ayin. Awan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, malunos kaganak ko, ulining alam ko pas alugod mo, ulining maragol alumos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo, matanggap ya arapaning Diyos ipang lubos mayapaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, binye mo reting ayin ban parangalan miying lagyo mo. Panuanan mulat para kaya kami maging sibol no sana ning masanting nga pami kakatawan at sikanan ding kaladwami. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi.
Amen. Ingginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Itasyoreng pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, Ingginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunepin karapat dapat at matulid sukat at makakabusing pasalamatan na kaking sablang pinandit at numan ka rin o Ginu, banalay pa mayupayang tutut alananggang Diyos, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi, ing pamaylasan ing kekang anak minyasi kanan paripasyag ning meto yato ing pangakabos karing sabla, arapan ing kekang kamalan kulang na ring amanong yapse, ring kekeng dila para king lugod mong mayupaya, amiyakit kapamilatan ing krus, king krus may bulalaging kapatawaran karing tao, king krus may tagumpeya, ing Kristong pinakura. Ulinita kambering sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligay, dahin makabe, king alang tukong ng pamamiyak kapuriang keka, at ngaming kakanta. Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay paniga pumi, itugtugming espiritu munti mo yung titipang ambon, kareting ayin mi, ban pamanalanat para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yeso Kristo, at atandanan mi pakanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang dubdinao ning biyanaking pamaylasan pon kamatayan na kinuaning tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti, ikayungan at kanan ye, uling iting katawan ko, ambidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinuaning kalis, pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti kayong anat minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan, amibubu para kaya kayong pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran da ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangining gaganakan mi o mapamakalulong impa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinape ning be ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ang ponsumuyo kaya ka.
Ikamingan sanang may sudusulok king katao ng pandayan ng Kristo, ti pura na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may way paing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato, banmigan na peking lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ing sablang pariyang pong diakono, at ing sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng Pepay Nawo, king pihong kapanahay ng pangasubling mebye, idalang mo daw at ding sablang may yangon na biyaking pakalulu mo, kaya tang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaano kami ngang karapat dapat, magkamiting bi alananga, ban kami rin na Virgen Maria, Hinduning Diyos, kami na San Jose ng esposo na, kami rin na Apostol, kami ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kami rin sablang banal, amibiya kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon, apuriyan ng pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Amen, 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 amen. Manatili tamo sanang King Diyos maniwala at kanita mipakayap tamot mipala. Misan pang pailalam king kaburianing Diyos ning kayakatang kayadonan at ngayon maus taking ipa, ikan tayong panalangin tiro na kayakatamo ning Ginoo. Manaming sumasalangit ka sa malinang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami king sablang marok o ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning pakalulo mo, bitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ng pagsadyan ming panyatang namit mong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Huling keka ing kayarian at ing kayapayan, ampon ing ligaya manggaman king alang-angga. O Diyos sa ipami, ang ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko, kaya kayo ing kapayapan ko, babiya ko, kaya kayo. Emo sana babalik landing kasalanan mi, dunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan mi, atungan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ampon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ang Kristo, aginawa kaya katamungan ng timong may kakapatad king kapamilataning krus na, pugayin tayong metong at metong king tandaning pamakisot ampon kapayapan. Kapayapan po kaya kongan.
Niyo yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato. Niyo yung ginutang Yeso Kristo. Kaburihan ng amuyuta na katamo, banganitit ang dapat kaya katangdaptan, at nung kayo maniwala, siguradong may pakayap at may pala. Nung tangin ni tangag kataning ginuban makisulugin kayang dulang. Ginoo, Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. katawan at daya ng Kristo. Magbalik nakakangako, nakakatakot pa ka naku. Tanaman numan katas turukulang, dupo nagkaking awos o keka. Malambad na kang panenaya, muli na ka, mekeni na muling na ka. Iblasan mo pamangan mo makasabiana, malawos ka king kayarian ning bayong biyen. Kingilang tayranda ka, puso ko magsalita ko, babanalan kapayapan at katuliran, paramdam ko at pakilala keka. Malambad na kang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos ka king kayarianing bayong iyan. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na nangyaning pinandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emos sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pakayapan na kaya sana reting misteryong tatanggapan mi. Inakoraing pami kasala ka ring puso mi. At pasiknangan da kami lalam ning alang patanat mong pamaglingap. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Babiyane kaya katamo ning mumunang pamamasa, king libro ng Daniel, ing paganaka, ning kaya katang pamigunam, mi pakayat tat mi pala, ustong king Diyos, meniwala. Ating ebanghelyo naman, babiyane kaya katamo ing panagkat, aliwa, sukat amayutan, baning dapat, akwang daptan. Misan tapang adwan ning grasyang pakayap ning Diyos, at munya dalan sana'y ting gagamitan kong Jesus prayer, pamamanggit king lagyo ng Yesus, anong ganakan ko, may muyot ko mo, kening metong RVM sister, ing mga sister Gloria Rose, sa kitang panahon na mig-observe ko king Mother Ignacia Healing Center karin king Bagombong Caloocan, bandang 2003 hanggang 2004, at gagamitan iti,
Nung wama na pulo yung blessing kayang Jesus, pero anyang gamitan ke, gewa kayang 12, uling 12 ganap ya. Pero regardless ng pinanyamang bilang, in lagyo ng Jesus, yung Jesus mismo yung sinabi, king lagyo na naman nga doon tamo, king pa may pagkalob. Nga makanyang tamong ilapit misan pa king Diyos, yung kaya katamong kaya doon, migit lalo ng ado na kapaldanan. Ing ginuman tabiyo kaya kayo. At kekanti mo rin. Yatsyat mo misan pa rin mayo paya mong gamat o Diyos at agkilan ming balang metong kaya kami. Mayapang paduban king mabiruming katawan at pangatao ing grasya mong pakayap. Ban kanita akamtan mi ing malagwat lubo sa kapaldanan karing sakit ming panamdamang pisikal, emotional, psychological at spiritual. Nung nanaman o Diyos yung pamangilangan ng balang metong magpakibatan sanity, migit lalo nitang grasyang munye kapaldanan ni pagkalumuban kanita may kasapat kayang panawon at itang dapat yang kaya kaming daptan ading aliwa makanyang bila naman sanang akwang amuyutan baning metong at metong king pamaniwala kaya ko Diyos ing mipakayip kaya't mipala niya makanyan mo kami ngayon pakayapan king lagyo ng Yesus sa ginumi. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Virgening Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo Sagradong kami. Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo o kami. pakayap ng pusong Yesus, Pakaluluwan mo tatlong kami. Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Yesus, diyan mo kaming kapaldan o Diyos na pakayapang lubos. King lagyo ng pagkalabing grasyang makibat ka rin kaya kaming kaya donan. King lagyo ng Yesus, diyan mo kaming pamigataon o Diyos. Kaya ka maniwala, ban kanita mi pakayap kaya't mi pala. At diyan mo namang pamigatagon banding aniwa, kwami lang amuyutan, at itang dapat karelang daptan. Panwanan ming balang metong pakayapan, dinan kapaldanan. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Salamat. Dakal po salamat at maya paugto po kaya kongan.